hvala što pratite naš rad. Prije svega želim da zahvalim ministru Sijatu što je ukazao nam čast da bude naš najvažniji panelista ovdje na Invest Srpska, za nas jednom veoma važnom forumu koji već tradicionalno održavamo sa namjerom da predstavimo sve naše mogućnosti i privučemo sve zainteresovane za investiranje i bilo koje bavljenje poslom ovdje u Republici Srpskoj. To je ono što je ključno pitanje, a u tome nikada ne pomaže tako dobro kao što pomažu prijatelji. A nesumnjivo moram da kažem da je mađarska strana naš veliki prijatelj, strana od koje smo mi učili u teškim izazovnim trenucima kako prilagoditi naše ponašanje i naše kretanje. I još jednom želim da zahvalim ministru Sijatu što je uvijek imao vremena za naše razgovore, a i da pristupi i da značaj ovako jednoj velikoj investicionoj konferenciji. Naši odnosi su dobri, odlični. Oni se kreću uzlaznom putanjom i oni će biti još bolji. Mi smo prijatelji, prije svega, ljudi koji se razumijemo, oni koji su birani od strane svojih naroda sa jasnim mandatom da predstavljaju narode tako da štite njihove interese u maksimalnom obimu i da se bore za vrijednosti koji narod, koga su oni izabrali, odnosno koje je nas izabrao, to najbolje razumije. I to je osnova naših politika. Zato smo i našli se davno prije i dogovarali naše zajedničke planove. Oni su vezani uvijek, naravno, za političko razumijevanje jednih i druge pozicije, ali razumijevanje i regiona i šire. I mi prihvatamo ono što je nesumnjivo jedino tačno i ispravno. Da danas Mađarska i njena državna politika najbolje razumiju Zapadni Balkan i da se na taj način i same po prirodi stvari i političkoj i geografskoj sama kvalifikuje za vodeću zemlju za razumijevanje Zapadnog Balkana u samoj Evropskoj uniji. Mi doživljavamo Mađarsku kao zemlju koja čini dobro svim ovdje. Kogo želi da razgovara, oni to i prihvate i zato smo i mi imali priliku da na pravi način budemo tu prisutni. Zahvaljujem se odabiru takve vrste politike. Jer očigledno da politika koju gledamo od strane nekih drugih zemalja Evropske unije, koji su politika intervencionizma, u pravilu udalji i narode i države jedni od drugih i ne doprinose dobrom kretanju ni jednih ni drugih. To ostavi traume i nikada ne izliječi dovoljno bez obzira na buduća prijateljstva. Ovako, naši odnosi su na bazi ne samo prijateljstva građani se na bazi konkretnih projekata. I moram i ovaj put, bez obzira što je to već nekoliko puta učinjeno, a i sada na konferenciji, da kažem da sam zahvalan za reakciju da se podrže našem poljoprivrednom sektoru. Da smo učinili jedan kapitalan pomak u tom pogledu. Da svi naši ljudi danas veoma pozitivno posmatraju projekat koji smo razvili sa vašom vladom i da smo zaista učinili dobro ljudima i to najbolje govori činjenica da danas imamo što više zainteresovani da rehabilitujemo ponovo taj proces. I mi smo se dogovorili da to učinimo. Uvijek ćemo biti tamo gdje su interesi ljudi i nikada nismo bili tu da namećemo bilo šta u nekome drugom. Hvala Mađarskoj što nas je pratila onda kada su neki htjeli da budu arogantni prema nama i htjeli da nas dovedu u poziciju da nemamo šanse, kao što je bila njemačka strana koja je naprasno, a ipak licemjerno i pokvareno, izašla iz nekih projekata ranije odobreni, a iz toga se izvlačila, vjerovali ili ne vjerovali, 18 mjeseci. Oni su to najavili i onda su sve učinili formalno da to zagorčaju život. Tek sada su stvoreni uslovi da možemo da realizujemo naš zajednički pristup za 3 projekta, da se uključe mađarska strana, odnosno mađarski privrednici i da to na taj način realizuju. Drago mi je što cijenim vrijednosti sa mađarskom stranom po svim pitanjima, pa i rodnoj ravnopravnosti i svem onome što je do sada bio i nama problem od strane Brisela. Često su htjeli, a kod nam to došlo tek na dnevni red. Od Mađarske učimo upravo i te vrijednosti. Učimo ono što jeste povećani natalitet i povećan prirodni priraštaj. Sve ono što Mađarska učinila da bi odbranila svoju državu i svoj narod. Mi želimo jednako tako, bez štete za bilo koga drugoga, da to učinimo onoliko koliko je to moguće kod nas. Zahvalan što evo u ovom vremenu čini mi se da smo dočekali neko malo lakše vrijeme. I mađarska strana i mi smo podržali novo izabranog američkog predsjednika Trumpa. Niko ne kaže da će odjednom teći med i mlijeko, ali mislim da će to unijeti više reda u same međunarodne odnose, više razumijevanja i više mogućnosti da se iskažu
na pravi način države, narodi, suverenitet i sve ono što je specifično za svaki narod. Očigledno da politika koja je išla od strane neoliberalizma da nameće političke sisteme onakve kako ona hoće po svijetu, nije urodilo plodom i da je to doživjelo krah i da zato ulazimo u jednu novu eru u kojoj ćemo zajedno morati da se snalazimo i zajedno morati da to kreiramo. Hvala vam, ministre, što ste danas ovdje. Jahorina je veoma zahvalna i svi mi koji smo ovdje na ovom panelu vašim dolaskom tu i uvijek nas iznenadite svojom susretljivošću i željom da budemo zajedno. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Ministre, izvolite. Dobar dan. Želeo bih još jednom da se zahvalim gospodinu predsjedniku što me je pozvao danas ovdje na Jahorinu, na ovo olimpijsko mjesto. Ovo je velika čast za mene. U svetlu događaja proteklih nedelja živimo u jednoj novoj stvarnosti. A ta nova stvarnost vrlo kratko može da se sažme na sljedeći način. Na izborima, važnim izborima u proteklom periodu svuda su pobedili naši prijatelji. Partija Slobode u Austriji, u Republici Srpskoj je pobedila stranka gospodina predsjednika, a u Sjedinjenim državama pobedio je Donald Trump. Ne bismo mogli poželjeti bolje rezultate proteklih nedelja, pošto su svuda pobedili naši prijatelji. A možemo da kažemo i to da su svuda pobedile snage koje se zalažu za mir, za patriotizam, što znači da imamo mnogo veće nade da će se mir vratiti u Europu, da će se vratiti u centralni deo, u centralne prostore Europe. A kada se mir vrati na ove prostore, onda to znači da će biti i stabilnosti koja će nam omogućiti da u centralnoj Europi idući period postane period velikog ekonomskog procvata. Ta nova situacija otvara mogućnost i za Mađarsku u tom smislu da možemo da nastavimo sa našom odgovornom susedskom politikom. A ta politika, odgovorna politika prema našim susednima odnosi se na to da kao prvo ubrzamo evropsku integraciju Zapadnog Balkana, a kao drugo da uspemo zajednički da sprovedemo programe ekonomskog razvoja. A u pogledu zajedničkog razvoja ekonomije, saradnja Mađarske i Republike Srpske je zaista jedna priča o velikom uspehu, jer u okviru našeg uspešnog programa poljoprivredne podrške negde oko 1800 poljoprivrednika iz Republike Srpske u Bosni su dobili podršku u ukupnoj vrednosti od 26 miliona evra. Oni su usled toga od 57 mađarskih kompanija kupili 4700 poljoprivrednih mašina. To je za obe strane uspešan projekat i na osnovu toga smo odlučili da nastavimo sa tim projektom i da ga proširimo na dalje prostore, odnosno na mala preduzeća. Također se pripremamo da mađarske firme, mađarske kompanije preuzmu ulogu u 3 projekta iz kojih su se nemački investitori povukli. Tako da ćemo učestvovati u izgradnji
sunčanih elektrana i elektrana na vetar, kao i projekta za prečišćavanje vode. Dakle, u svetu je došlo do pobede patriotskih i snaga koje se zalažu za mir, a time što je u Americi izabran Trump, dobili smo šansu da se međunarodna politika vrati na osnove međusobnog poštovanja. A da bi se međusobno poštovanje vratilo i prema zemljama Zapadnog Balkana, također je to jedna dobra šansa da se prestane sa dosadašnjom politikom sankcija i vreme je da civilizovano, kulturno vodimo dijalog sa izabranim rukovodiocima. To je opravdano već i zbog toga što dosadašnja strategija koja se zasniva na pretnjama nije funkcionisala, to je očigledno. A pored toga što nije bila funkcionalna, praktično je dovela u pitanje pravo ovdašnjih naroda da izaberu svoje rukovodioce. Tako da mogu da kažem, predsjedniče, da smo danas u mnogo boljoj situaciji i mnogo boljom položaju nego pre nekoliko nedelja i to nam pruža još jednu šansu da naša saradnja bude još efikasnija. Hvala još jednom na pozivu. Hvala vam. Sad je vrijeme za vaše pitanje. Novinska agencija Srna. Dobar dan, Nataša Čeremidžić iz Novinske agencije Srna. Imam pitanje za gospodina Dodika. Kako gledate na protekli period predsjedavanja Mađarske Evropskom unijom s obzirom na mnogobrojne evropske lidere koji se protive politikama premijera Orbana, koji se zalaže za mir, stabilnost, tradiciju, porodične vrijednosti, a protivi se izdvajanju sredstava za naoružavanje u Ukrajini, politiku sankcija, pritisaka i ucjena? Bilo bi dobro da je Brisel prihvatio dobre namjere Mađarske da se angažuje na Zapadnom Balkanu kao jednom od prioriteta za proširenje, odnosno jednom od resursa za proširenje Evropske unije. Koliko sam razumio, to je zvanična politika današnje Brisela. Ali evo, iz tih nekih razloga, očigledno i mi vidimo da je došlo do niz opstrukcija koje su se dešavale prethodnih mjeseci i da Mađarska nije mogla da postavi svoju agendu na pravi način i to je bilo vidljivo. Ali u zadnjim sedmice možemo da vidimo rehabilitaciju takve jedne pozicije. I drago mi je što danas ovdje mogu da sa uvaženim ministrom razgovaram i na tu temu i da naprosto sva ta pitanja koje su važna, mi dalje ostajemo zemlja, odnosno Republika Srpska podržava da Bosna i Hercegovina se kreće ka Evropskoj uniji. To priznajemo da nije entuzijastično kao što je bilo ranije, a to nismo samo mi krivi, jer je došlo do gubitka povjerenja u samu Evropsku uniju. Mi nismo za krilatice euroatlantske integracije, ali nismo za NATO integracije, naša politika je to jasna. I Mađarska je jedna od onih zemalja koja razumije opredjeljenje. Na kraju krajeva, kada smo krenuli na ovaj put, dugi put kretanja ka Evropskoj uniji, prve tvrdnje koje su išle rekle su da je to naša odluka i da mi treba da donesemo odluku hoćemo li ili nećemo, hoćemo se prilagoditi ili nećemo, jer Evropa je tu bila korektna. Danas ne vidimo baš sve tako. Ono što je Mađarska htjela da rehabilituje jeste baš taj pristup, partnerski pristup, a ne nametnuti pristup kao što ga gledamo iz Brisela i mislim ukoliko Brisel ne koriguje svoje odnose prema zemljama da će, koje teže ka članstvu, da bi moglo da lako izgubi podršku, odnosno pažnju tih zemalja za članstvo u Evropskoj uniji. Znate, nije lako danas, ja sam to malo prije na panelu rekao, mi smo izučavali i vidjeli da danas kada bi morali 16 evropskih zemalja, članica Evropske unije, ne bi sad ispunilo kriterije koje se traže od nas. Što govori o tome da se nastoji što više iskomplikovati ta situacija. Zato sam se obradovao kada je premijer Orban prije 2 dana ili 3 govorio o tome da Evropa treba da primi Zapadni Balkan u Evropsku uniju kao geostrateški odnos prema Zapadnom Balkanu. Je li takav trenutak? Ako prođe trenutak, možda će ove zemlje htjeti da ostanu izvan. Ko će više znati? Ništa ovdje nije sigurno.
Ja sam vjerujem u dobre namjere Mađarske što se tiče i europskih integracija i Zapadnog Balkana. Kao što ste vidjeli, ja podržavam činjenicu da je prije 2 sedmice u Budimpešti bila delegacija Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Federacije i da su tamo imali veoma korektne razgovore. Ja se radujem tome. To je način na koji treba da se kreću stvari. Da se sarađuje sa svima koji hoće. Onim kojima neće. Ne možete vi sarađivati s nekim ko neće pomoći, ko neće saradnju. Ne možete da ga natirate i tako dalje. Zato se radujem i čestitam Nikšiću koji je našao kapaciteta da ode u Budimpeštu. Znam da to nije bilo lako, ali mislim da su imali tamo dobre razgovore, ja se tome radujem. Kao što se radujem svakom razgovoru koji imamo s Mađarskom. Mađarska, dakle, ja sam uvjeren, ja razgovaram i sa drugim liderima u regiji, je prihvaćena kao jedina objektivna i dobronamjerna strana koja hoće da pomogne ovo. Svi drugi kalkulišu oko svega toga. Naravno da Mađarska ima svoje neke interese, da sarađuje, da širi svoju ekonomiju, da širi svoje trgovine. To je sasvim prirodno i sasvim normalno. Zato se ide u integracije. Ali ako vi želite da nekoga onemogućite da bude konkurentan, a da nametete svoje pravila, ako ne želite da prihvatite robu od nas, a nama namećete robu koja dolazi iz Evropske unije, koja je izvan standarda, pa poznata je stvar da smo mi prije godinu, 2 dana prestalo da dolazi meso koje je bilo 40 godina po poljskim zamrzivačima, nama ovdje dolaze tako prodano, zato što je Evropa htjela da to istjera, a nama ovdje da proda. A mi ne možemo da prodamo naše proizvode koje su po standardu možda bolji od nekih zemalja Evropske unije. Dakle, dajte nam malo više ravnopravnosti. Tu ravnopravnost vidimo kod Mađarske. Žao mi je što su neki iz Brisela odlučili da obstruišu, ali to je na štetu Brisela, nije na štetu Mađarske. Hvala predsjedniče. Imamo vremena za još jedno pitanje za ministra Sijarta, Radio televizije Republike Srpske. Dobro, dajte i njemu, da ne bude da je došao iz Sarajeva, da nećemo da nam damo riječ. Gvozden Šaras, televizija Republike Srpske, za gospodina Sijarta. Prije svega dobrodošlica i nadam se da se osjećate ugodno u Republici Srpskoj. Govorili ste o novonastalim okolnostima. Očekujete li da će izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika okončati rat u Ukrajini i time možda i potvrditi stav i politiku vaše države koja se protivila i finansiranju tog rata od strane Zapada? Istovremeno očekujete li da će se promijeniti kurs politike Brisela prema Bosni i Hercegovini i hoće li prestati pritisci iz Republike Srpske? Na Republiku Srpsku, oprostite. Hvala. Ja smatram da u proteklih 1000 dana još nijednom nismo imali tako velike šanse za postizanje mira u Ukrajini kao sada. Donald Trump je pre njegovog izbora bezbroj puta govorio da zastupa mir i da se zalaže za mir. Mi Mađari također ne vjerujemo da bi rješenja trebalo tražiti na ratištu u Ukrajini. Mi smatramo da umjesto slanja oružja treba oružje da se položi i mi se zaista iskreno nadamo da će Donald Trump uspjeti da ostvari svoje planove i što pre da postigne da dođe do mira. Jer vidimo da svaki dan koji se provede u ratu donosi nove žrtve, donosi nova razaranja i ljudi jednostavno pate. Dakle, sa naše strane, kao i do sada i od sada, zalagat ćemo se za mir svim snagama. Taj stav je u Europi u manjini, ali globalno gledano velika većina se zalaže za taj mir. Ovdje u Europi liberalni mediji pokušavaju da stvore neku vrstu balona, naduvanog balona koji nam zaklanja pogled na svet i pokušavaju da nas uvere da većina u svetu želi rat. Ali ne, to nije tako. I Republika Srpska i mi se zalažemo za mir i na to smo ponosni. Evropi je naravno sada potrebna jedna nova strategija.
Mislim da prošle nedelje u sredu malo nas je bilo koji smo bili sretni u Evropi među evropskim rukovodiocima, ali jasno je kao dan da Evropa nije u takvoj situaciji, bilo finansijski, bilo u pogledu snabdevanja oružja, da zameni, odnosno preuzme ulogu Sjedinjenih država. Tako da se ja nadam da će izbor Trumpa ojačati svi glasove koji se zalažu za mir i za međusobno poštovanje, a ako dođe do toga, onda i Brisel treba da razgovara sa mnogo većim poštovanjem sa Republikom Srpskom, odnosno i sa Bosnom i Hercegovinom. Hvala. Dobar dan, pitanje za gospodina Dodika, Mensur Zorlak, TV Nova. O tome je razgovarao i govorio na panelu gospodin Višković, pa da samo nastavimo što vi mislite o tome u smislu kako mislite zadobiti povjerenje budućih potencijalnih investitora koji su danas ovdje, znajući da je platni promet Republike Srpske u problemu zbog sankcija, američkih sankcija, s druge strane rukovodstvo, jel? Osnova na jednoj lažnoj premisi o tome kako mi kao rušimo Dayton, a to je srušila Amerika prije svega, da bi se nama nametlo tako nešto. I svi znaju da je to nekorektno, nepošteno. Ja mogu da razumijem da dio sarajevske javnosti seiri na tim pitanjima, ali moram vam reći da Republika Srpska, koja nisu samo uveli sankcije na tihi način ti Amerikanci, nego i vi iz Sarajeva, odnosno ne vi novinari, nego vi iz Sarajeva, gdje imamo 700 miliona maraka na 3 izvora, koji pripada, od čega 300 miliona pripada Republici Srpskoj. I oni su iz čistog pasjaluka zaustavljaju taj novac, ne žele da ga doznače Republici Srpskoj, time sprečavajući sebe da grade putevi i ostalo, govori o tome da tu postoji jedna nezdrava atmosfera. Ključno pitanje je odnos među nama. Toga nema. Ne možete samo kriviti Milorada Dodika za tako nešto. Milorad Dodik je uvijek za svoj jedan projekat. Nikada nisam zaustavio ni jedan projekat u federaciji, a mogu sam. Mogu čak i danas. A ni jedan nikada nisam zaustavio. A prema Republici Srpskoj svi projekti se zaustavljaju, od onih koji su vezani za Buk Bijelu, aerodromnu Trebinju, danas bi imali izgrađen gasovod. Pogledajte samo koliko smo recimo izgubili investitora za koji se vi brinete, samo zato što federacija nije dozvolila, vrate taj mikrofon, šta se svađate? Postavili ste pitanje. Dakle, što federacija 12 godina nije dozvolila, samo jednu malu formalnu stvar, a to je da se dozvoli da se prođe ispod Drine i da se napravi gasovod od Beograda do Banja Luke. I da smo mi danas mogli, kao što smo vama obezbedili u Sarajevu da imate gas po najjeftinijoj cijeni u Evropi, da smo mi mogli sada da zovnemo investitori iz Mađarske i Njemačke i da kažemo, evo garantujem vam 5 godina cijenu gasa po ovim niskim cijenama. Što mislite koliko bilo investitora? Kako se nikada niste zabrinuli za tako nešto? Vi vas brine to da li će Amerika skinći sankcije? Skinće sankcije Amerika. Skinće, ova Trumpova Amerika će skinći sankcije. Pa taman to uradila zadnji dan svoje vlasti. Ali će skinti. Ali se nadam da niko od vas neće imati potrebu da posjeti neke zavode. U svakom slučaju, hvala vam što se brinete za Republiku. Ne bojite se brinuti. Moram vam reći da imamo bolje bilanse danas nego federacija, što god vi mislite o tome. Idemo na rebalans. Mi ćemo svoj budžet do kraja, do kraja novembra planiramo izaći sa budžetom do 15. Nemojte me držati da riječ. Molim? 10. decembra ćemo svoj budžet za iduću godinu. To govori da smo mi efikasna struktura, efikasna vlast. Naš budžet je maksimalan. Naš budžet se ostvaruje. Naš budžet je ove godine rastao 300 miliona maraka. Zbog akcija koje smo mi proveli u pogledu naplate i u pogledu određenih drugih stvari. Danas Republika Srpska je najniže zadužena u ovom regionu. Hoćete da vam kažem koliko? 32% je javni dug, a 36% ukupan dug. Nećete naći nijedne zemlje ovdje u okruženju da je to tako. I egzistiramo i izvršavamo sve naše obaveze. I držimo socijalni mir. I držimo ukupan mir. I gradimo u Republici Srpskoj. 2 milijarde se gradi u Republici Srpskoj. Puteva, bolnica, škola i mnogo čega drugo. Hvala vam lijepo. Hvala vam, uvažene kolege. Uvažene kolege, ovim je konferencija za novinare završena. Gospodin Višković.